Huble yapi waro ki pralok ki was nyau suk wo up ye ki kubor wa pala how new channel. Ki kubor wa pala ki wa kwa open nyau chapi wa tet skuti wa daidukan ha Assam da ki poisa nar namo ki poisa kutia ki wada pelang hapo churia. Te tons dangi cha ki kubor. Bon na perdi yung de jos nyau iye wa ongki little drop of water make the mighty ocean. Iwa ongda ka wi ka nong tho poitri ka wa paunam ha hapo prathai wa tip kam ka Julia Carne ha ka metaphorical sense. Iwa mut day was dang nei khian yo poi chai he. Lada he yeto wa ka poisa le ijo hi na ka chi tangka daw poi ko cha ka chi lak tangka ha ka wi ka sngi. Lada panya hap iye kini ki contain hai jing im iman laki sngi. Mut iwa nei was dang iwo kap yo poi I cha ka thong. Ijo hi wajia wa uni wa daidukan stationary ha Assam. Daman I ka thong yong owo skuti da ka yong o hi wat lada duna iyo ule. Tang wa da yo owo thet na ki poisa nar wa pelang o ka jak chipanai iwa da chimpor ya o katu kat ni wo poi cha ka te ka thong yong o. Uni ubru uwana Assam da pauna ba o ha social media. Hadin wa da thet skuti thame u dai wapan emkam da ki poisa nar ki wa da pelang o ha po churia. Uti ubruto wadai dukan stationery, kam ki diary, khulom, let robber, copy, register wa kiwi, uwana ka district bar peta, da pelang poisa uda ki benai deptelai uja thaudai skuti wa ka churia wada full da ki poisa nar. Iti ijia da pa perthai hadin wada MUV na ki YouTuber, uwada tip pertuikam hirak jedas, da bo uha ka Facebook story chirup wa ki katu ka ni teli kidur, day wa thok kam ni, wat lada emkam da ka poisa chibonyo poi cha ka thong le, ipor wa ye ba wo yo, day wa pelang khajak chisen. Uti wadai dukan uwam putih pertuit, dakam uwa da pelang uya kite ki poisa na lakam banyau prabenai yo po cha ka thong yong owo thet skuti da ka yong o hi. Mendas nyau tho uwa da dap ka poisa uwo thet skuti, da lai u cha thaudai skuti ha hauli Assam yo thet ya ka skuti wa kwa o. Uti u YouTuber da post ule ya I video, hei wa da yo I wa da emle ngut ki bro ki wa da yarap yara lang ya ka te ka churia wa dap da ki poisa nar, chapo ka te ka thaudai skuti na mo showroom. Neite wanda pelak na moda the ki ya kite ki poisa nar hapo kriya plastik we da stang ki wakra heti itawo ya nyau ya kate ka poisa we neite wan kate ka video da kut ko hei porwa wadai dukan da soy u ya ki kot kisla depte chim u ya uchabi skuti hado kat once nyau pala wathet skuti uni ubru dai wapan emkam du da ki poisa nar don he ish khia bha ki jan te pralok waro snyau suk phinem yakani ka khubor lada snyau suk phi snyau bha ye subscribe your new channel khanang wa yo pten cho phi yo yigi khubor wa phalla ha Pnar news channel khuble chibon.